igongona ria kuruguria kioneki gia kiama kia maendeleo ya wanawake mwena wa Sagana nikuo atongoria atumia bururi-ini makumithitie ngero iria ikoretwo igitungia atumia bururi-ini. Kuringana na minista wa Jenda Hannah Cheptumo, gicunji kia 53.7 hari igana kia atumia kaunti-ini ya Murang'a nio makoretwo magitungio ngero ici, undu uria utumite kaunti ino ikorwo itongoretie. Watoto saa ingine wanajipeleka hali mbaya, lakini mtoto wa 13 years anjui hali mbaya CS. She is too young to know. Her body has not even formed. This is the GPP we are talking about. How do we start getting children giving birth at 13 years in the 21st century? It is not acceptable. How do we get children talking about family planning at 13 years? It is not acceptable. Something CS is wrong. Something the mothers of this nation must correct together with the ministry. I do not know what happened to abstinence. Rather kuhimiza mambo ya watoto wadogo kupatiwa mimba wasichana. Mama anasema mtoto msichana na kijana, si ndio? Kwa nini kijana mdogo aenda apeane mimba na aya mwenye hajatoshea kuwa baba? Ni kwa sababu kuna mtu aongei hapo. Kuna mtu amenyamaza, si ndio? Huyo mtu sitasema ni nani. Kuna mtu amenyamaza. Ni nani? Baba ama mama? Ni wote, si ndio? Cheptumo augite ũũ nĩ kũringana na riboti ĩrarekereirio nĩ kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yathurirwo nĩ President William Ruto gũthuthuria ciĩko ici, gũkũ akĩĩranĩra mĩtaratara mĩrũmu ya kũhukia ciĩko ici, thĩna mũnene harĩ bamĩrĩ ici kuuma kĩhoto. When we get this 13-year story, what are we talking about? Shule ataenda saa ngapi? Tumetoka kwa IGMCS because nataka kukutuma ujumbe ya ukweli. Tuliona GPV launch. So our children, we must get facilities CS to preach on Sundays, to preach free these mothers and say we want our girls to have morals. We want morality to come back in the country. Wamama tuko pamoja? We cannot be talking money morning, evening, lunchtime. Maendeleo muko na mimi? We must start talking about dignity of a woman. Ihinda nĩ rĩu Cheptumo agĩkũmithia kuongereka gwa ciĩko cia airĩtu anini kuohanda, akiuga arũme arĩa marakoma na ciana nini nĩ megũkorwo makĩng'etha no kĩwatho, no akoria aciari gwĩtĩkĩra kwarĩria ciana ciao. Empowering women and protecting them from violence is not only a constitutional obligation, it is a moral imperative, an economic necessity, and a foundation for sustainable development. When women are safe, families are stable, communities are strong, and nations thrive. Ciĩko ici igĩkũmithio nĩ mũikari gĩtĩ wa kĩama kĩa atumia kĩa maendeleo ya wanawake kũgerera mũikari gĩtĩ Rahab Mũikari, akiuga no nginya atumia magitĩrwo nao metĩkĩre kwĩyumĩria kwĩyaria. Mama, ongelesha mtoto msichana, umwambie mimba matiti kakianza kumea kidogo hivi ni kuonyesha unakuwa, lakini hujafika mahali. Kuna mahali utafika sasa hata mwili yako yenyewe imekubali kubeba mimba. Mwambie. Hiyo si aibu. Unasaidia hiyo mtoto kwa sababu hajui. Na wewe baba, ongea na kijana. Sasa ile wanapita ile process wanapitanga na mnajua. Tumia hiyo nafasi kuambia kwamba you are not ready to be a father at this stage. Mwikari augite nĩ ũndũ wa kĩeha kuona airĩtu a thukuru makĩohanda ona matakinyĩtie mĩaka na gũtinia mathomo mao. Tunataka kurudisha maadili ya familia ya kuongea pamoja, kusema kuja tusemesane. Hata Biblia inasema come let us reason together. Si ndio hivyo? Najua hata kwa Quran lazima kuna verse kama hiyo. Inasema kuja tujadiliane. So mama akiuliza kitu, mtoto akiuliza kitu, msikize. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ kĩama gĩkĩ gĩtũgĩrio kuma na ũrĩa gĩkoretwo gĩkĩhũra njeki atumia. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.